Gukanjwo kwa marua ma kuruta wira kuri kanitha gucabithitio ngatheti-ini ya thirikari umuthi, ona thengia wa marua macio kuoneka gukorwo makanjirwo tariki 19 mweri wa gatano na mangi mweri wa gatandatũ mwaka-ini uyu. Kanitha ici ni hamwe na uria utongoragio ni Paul Mackenzie wa Good News International Ministry, kanitha uria utongoragio ni Ezekiel Odero wa New Life Prayer Center, Theophilus uria utongoragio ni Rachel Kuria, kanitha wa Helicopter of Christ wa Thomas Wahome, Kings Outreach udomwe na Royal Park Home Owners Estate mwena wa Lang'ata. Hawata kusumbua wewe. Marua ma kanitha ici makanjitwo o riri Paul Mackenzie akoretwo ahingiritwo kuma mweri-ini wa kana kuria uthuthuria wa ikuo cia etekia makiria ma 400 aria makuire kumana na kwihinga kuria na kunyua ukoretwo ugitwarithio na mbere. Ona kuri uguo urugamiriri wa kanitha wa New Life Prayer Center wa Ezekiel Odero kuhitukira wakiri Danstan Omari ni urikitie kwandika marua kuri wabici ya munene wa watho magitetia kwaga kuheo notithi igie gukanjwo kwa marua mao. Ezekiel amehubiria watu wengi sana wameokoka, wameponywa na ni lazima neno la Mungu liendelee. Nyang'anya mtu kwa mfuko. Leo mimi niko na shida, mtu ameenda kule, ameenda na shida zake, amepona, ameona tu atamtoa pesa yangu nitoe pale shukurani. Mtu anakataa pesa, sasa sikataa pesa. Marua ma kanitha ici makanjitwo riri uthuthuria wigi ukinyaniru na wagiriru wa imwe cia nyumba cia ihoero ukoretwo ugitwarithio na mbere ni kamiti iria iriga kwamurwo ni mutongoria wa bururi William Ruto. Siku ya leo Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.